ti bi potpisao? Između onoga što mogu i onoga što nikako ne mogu, naravno da bih izabrao ono što mogu. Najlakše je reći neću. Ja nikome u ovoj zemlji niti prebacujem da ne voli dovoljno Kosovo, niti smatram da ima ikoga... Da li je neko voleo Kosovo više od tebe? To je teško reći. Ja sam autor one sintagme da je metafore da je Kosovo Jerusalim Srbije. I ja i danas kažem da imamo Jerusalim na Kosovu. Ali znamo li mi šta je Jerusalim? Crkve, manastiri, naši spomenici i naš narod na Kosovu. Moj Jerusalim nije teritorija na kojoj toga nema. Moj Jerusalim je i Hilandar. Ali to nikako ne može biti razlogom da sada govorimo da je i Atos deo Srbije. Znači, ajde zaštitimo ovo. Ja ću vam sada dodati jednu tajnu. Kad su bili pregovori u Beču, pošto vi volite tajne, pa zato sam te izvao. onda sam ja dogovorio sa Ahtisarijem duše, pazite, ja sam bio ministar spoljnih poslova, ali ja sam bio usamljen. Da se nađemo jedan dan u Helsinkiju. I proveli smo ceo dan. I prolazili smo kroz njegov predlog. Naravno, mnogo toga sam mu govorio, digni taj nestatusni deo. Pisalo je, recimo, u predlogu da su manastiri, crkve, sva njihova imovina, svojina Srpske pravoslavne crkve. Ja sam rekao, ovo nije dobro. Kako nije dobro? Pa nije dobro, zato što sutra može neki vladika, a vladike su kod nas kraljevi u svojoj episkopiji. Da nađe nekog Radeta Neimara i da proda to. Ne, da se odmetne od Srpske crkve i da kaže ovo je pravoslavna crkva Kosova i sva ova imanja, crkve, manastiri su moji. Nego morate da naglašite da je to Srpska pravoslavna crkva sa sedištem u Beogradu. I imate u Ahtisarijevoj konačnoj verziji, on je recimo zapisao... I on je ubacio... Da svi manastiri, crkve, njihova imovina, imanja, svojina su. Neotuđiva su svojina srpske, to mu je formulacija, Srpske pravoslavne crkve Republike Srbije sa sedištem u Beogradu. Tako piše? Tako piše. Naravno, ovo je moje slobodno razmišljanje. Gotovo je, nakrivili ste da Kosovo dobije nezavisnost. Ajde, razmislite o jednoj varijanti da se sačuva teritorijalni integritet Srbije. Ajde, razmislite o mogućnostima da vam ja ne garantujem da će to proći u Srbiji. Jer neće me podržati ni predsjednik Republike, ni predsjednik vlade. Razmislite o varijanti da spoljne granice Srbije, da se Kosovo tretira kao teritorija u sastavu Srbije, a da istovremeno bude članica Ujedinjenih nacija. Gospodine Draškoviću, kako je to moguće? Da Srbija bude članica Ujedinjenih nacija, da bude Kosovo deo Srbije, a da i ono bude Ujedinjenih nacija. Kada je napravili ste jedan izuzetak, gospodine Ahtisari, 45. godine. Zar vam nije Sovjetski savez bio član Ujedinjenih nacija i Ukrajina i Belorusija bile članice, iako su bile istovremeno i sastavni deo Sovjetskog saveza? Vuče, ko nije dao da se prihvati Ahtisarije plan? Ko je bio više protiv? Da li Koštunica, da li Tadić? Ti si imao razgovore s njima. Oni su tebe već tad obeležili kao... Znate, dok traju razgovori ne mogu... Ja sam govorio da treba prihvatiti ne statusni deo. Ovaj koji se ne tiče statusa. Ovo o čemu se sad pregovara. Sad se ne pregovara o statusu. Kaže, pričat ćemo o statusu. Nećemo. I to je prodaja magle. Pitanje statusa je rešeno. Odgovori. Molim? Ko je bio tvrđi? Oba, brate, jednako. Šta su oni tebi rekli? S tim što je Tadić pristajao i da popriča i da se ostane na ručku sa predsjednikom Kosova, sa njihovim
čelnicima, kao što sam ja ostajao, Koštunica nije hteo ni da ruča. Kažu da Koštunica nije ni kafu s njima hteo da pije. Nije. Šta, on je gledao kao mrske neprijatelje? Pa ne znam kako ih je gledao, možda i kao prijatelja A s zašto ih kojima nije neće gledao da pije kao kafu. premijer Srbije u čijem ustavu piše da je Kosovo Srbije, jer se on njima obraćao kao svojim građanima? Pa znate šta, mi možemo sutra mnoge probleme Srbije da rešimo na taj način. Što ne napišemo lepo? U Srbiji nema nezaposlenih. I kogod kaže da je Imaš nezaposlen, ustavno kaže pravo da si zaposlen. kršiš preambulu Ustava. Pa još možeš i krivično da odgovaraš. Da je Srbija zemlja bogata, Pa nije, blagostanja, pa ne može, da pa- napišemo u ustavu to. Pa igrali su se... Pa će neko i poverovati. Je se Tadić ponašao na Kosovu kao inostranstvo? Pa nije, dobro, on je bio, mislim, on je imao, tad je napravio taj plan, tad je i promovisan u tom intervju, bio taj plan 4 tačke. Mislim da se on u tom poslednjem vremenu dosta bavio Kosovom. I mislim da je ovo veliki problem, ovo što je rekao, što je isto rekao gospodin Drašković, znači da je on, znači to je naš taj sistemski problem. Znači da ste vi kao ministar spoljnih poslova predlagali Ahtisariju nešto zašto ste znali da nemate podršku ni premijera, ni predsednika. Tako danas vidimo da je Vuk Jeremić provodio svoju politiku, ovaj svoju. Tako da mislim da je to taj jedan... A mediji kakvu su politiku sprovodili? Opet se... Lagali su narod 30 godina, Kosovo Pa da, i onda srce Srbije. dođe premijer kaže, zamislite premijer koji kaže kako, premijer čija je stranka, jel da to sve proizvela, kaže takvu stvar. Tako da, to ja mislim da zaista je najveća suština ta da se sistemski Kad su reše srpske novine sve stvari, a prestale ne da se samo... prodaju na Kosovo? Idu novine. Mislim, znam za Šilovo u kojem sam bio više puta, znam da idu novine. I ja sam to predlagao kao ministar spoljnih Samo u poslova u Hrvatskoj. nadi, ako on prihvati, on to nije prihvatio, da bi ipak možda mogli da prihvate i predsjednik i premijer, jer bi Kosovo ostalo makar u Ma ne znam, formalnim ja samo granicama ukazujem, Srbije. Vuče, ja Predlagao sam i ono više do autonomije, manje od nezavisnosti. Odnosno, Lepa ideja, samo što je neostvariva. ostvariva je. Kako Kina i Tajvan. To sam govorio, kao odnosi Kine i Tajvana. A onda su izdeli nešto Olanska ostrva. Ali to mi prvi drugo moramo, što- ali pogledajte ja to, sam mi sad, kao da biramo, kao da smo u Supermarketu. Te dve Nemačke, te da Kina biramo- i Tajvan, I da biramo te šta je Olanska priča, to je ostrva. prosto neverovatno. Znači, vi ste sad tu, znači, vi ste pisali o tome, znači, imate plan, morate imati ideologiju, imate Moljevića, pa iza Moljevića stoji ceo ravnogorski pokret. Znači, ne može to tako da se, znači, upravo jeste u tome stvari. Zato ima 300.000 najpametnijih Srba u Torontu i svuda, zato što su nam se desile 90. Zato se Irska spasila, zato što se dijaspora vratila, a nije inteligentnija od naše. Znači, mi imamo najobrazovanije, najpametnije ljude, 300.000 najpametnijih ljudi je otišlo napolje. Znači, sistemski, osim borbe protiv korupcije, treba da uredimo sve i da pozovemo pametnije od nas, obrazovanije. I zamisli, Da to- dođu oni i Zato je kažu sad zasedao bolja savjet. mala nego velika Srbija. Evo, vidite. I šta ćemo mi da radimo onda? Dođu pametni ljudi i kažu tako i šta? Evo ja izdajemo da sam se. recimo Ja, na ne- čelu Ali znate Srbije. šta je problem? Što je i Supermarket. naša dijaspora razjedinjena tamo gde se nalazi. To Pustimo je ono sad. što je Pustimo paradoksalno. sad dijasporu. Pa evo smo mi pričamo tako. Da sada. vidimo šta možemo mi da Pričamo više Tako puta. je, pogledajte sad veliku Kinu i Tajvan. Kina ne priznaje Tajvan, ali vidite veliku Kinu, koja je to mudrost? Kad su izbori na Tajvanu i pobedi partija predsjednika Tajvana, on lepo kao predsjednik partije dobije najtopliju čestitku iz Pekinga. Odnosi inače trgovinski, kulturni su izvanredni, najbolji sa Tajvanom. Ali kad taj predsjednik partije pobedi na predsjedničkim izborima, Peking pravi ne čuje. Ali 50 godina imaju istu politiku prema Tajvanu kao Rusi koji imaju istu politiku prema svima. Znači, osnovna Da, ali ideja oni su Kina.